gelek çîrokên hêja hene yên ku em dikarin di rêya wan de metelokên gelerî pêşkêş bikin lê me di vê programê de bi van meteloka bes kir. Dem baş em ê di xeleka xwe ya dawî de ji şêweyên çêkirina programê digel we bin. û Nemir Ayazî Yusuf têra wê mafê wê dayê de di strana xwe de kamilî guhdar bikin. Dibêje vê biz deqekê çawa çêbû. Farqên ku de? Farqîn. Bi rastî ji bo min program gaveka mezin bû û destpêka pêvajoya min dwarê rojnamevaniyê de. Karê min amadekirina xelekan bû di gelgiriyan û program hewldaneke nû bû dwarê ziman de. Sebaretî min programa huner gavayeke mîn bû ku bi rengekî nûjen dwarê ziman de min kar kir. Belgekirina kultura Kurdî, çanda Kurdî, dîroka Kurdî di rêya metelokên Kurdî de karekî neewqasî hesan e. Mirov car cara divê li gelek jêder û çavkaniyan vegerê heya ku karibe peyvekê yan metelokekê yan gotinekê pêşkêş bike. Digel hevala xwe evîn me metelok danîn, em li ser wa disekinîn, me şirovet dikirin, me zelal dikirin û me ji ê me pêşkêşî ê pêşkêşvan dikirin ku wî bi rêya xwe ew metelok pêşkêş dikirin. Karê min programê de li pişt kamîrê bûm û herdim ez ê pirsiyar bûm. Ez di programê de fêrî hin goşeyên nû bûm got ez bikişênim. Karê min di montajê de bûm. Min xelekên programê montaj kirin û hêdî hêdî fêrî şêweyekî nû bûm di montajê de. Li dunya bêserî. Milletê Kurd her tenê me ya li dinyê bêserî bes yekîtî tê de nîne. Milletê Kurd her tenê me ya li dinyê bêserî. Aloziyên ku wek pêşkêşvan ez rast wan hatim di destpêka xelekan de bû bê ez ê çawa pêşkêşkirineka cudawaz û sivik hilbijêrim ku li gorî navaroka programê bê. Pirsgirêkên ku me didîtin wek amadekarên xelekan nebûna programê ji vî rengî. Şêweyên rengereng yên pêşkêşkirinê yên ku me dihilbijartin. Yek ji wan zehmetî ku rastî me dihat dwarê ziman de ku hin metelokên hene girêdayî taybet bi herêm nane. Me nizanî bû wateya wê gotinê çi ye yan ya wê peyvê çi ye. Ji ber wê kê em neçar bûn ku em li hin mezin hin galemêran vegerin heya ku em wê peyvê wergerînin. Yan gotinê biyan hebûn. Gotinên em bêjin Erebî yan Tirkî yan Farsî di hin metelokan de hebûn. Min bi kamîreke tenê wênegerî dikir û min gelek zehmetê dît gava ez ji de aliya li ser dîmenekê dixebitîm. Hin zehmetî di montajê de hebûn gava got ez li balahiyan digeriyam û ji ber ku mirov nikare her tiştî ji YouTubeê bibê. û gelek caran xelekên me qedexe dibûn ji ber ku mûzîka xelekê taybet bû û ne ji mafê me bû em bikar bînin. Gelek caran xelekên me qedexe dibûn ji ber ku mûzîka dikenî. Vallahi dikenî. Ne xwe. Xewna min ku ez karibim di programê de bêhtir bixebitim ta ku karibim hîn xizmeta kultur û çanda Kurdî bikim. Xewna min e ku ez karibim naverokne zengîntir û agehîne bi sûd pêşkêş bikim. Xwesteka min ew e ku program berferehtir bibe, mestir bibe, ta ku bigihê hejmarek herî mezin ji xelkê me nexwasim li welatê Ewropayê yan li welatên koçberiyê ku millet nifşê nû zarok dûrî çand û kultura xwe dikevin. Ez ê gelekî kêfxweş bim û ez karî bim mafê her xelekê bi kamîra xwe bidinê.
از دخوازم که خوشبونا هنری د پروگرام دا بدم خویا کرن. ای به اوینا خو لینینا چیه؟ ماذا تسرق عشان؟ لا تشتكتنا أزلوا بترم تفاعل. الله بس أمل فيدري هرن جمع فاني خلق أخوا بيچوي بيجي از گلکی بختوارم گومن به تیما که بویرن گیره کار کر و از بناو تیما کار سپاسیا هن حوالان دکم از دویجم دوی ام سپاسیا بان حوالا بکن تدوی چی گریان؟ هلبت ین کو دستواد سرکفنا وی پروگرامی ده هبو و گلکی بمرا عری کار بون و پشتاما گرتن. لنافي وان نديار بو وك عباس اسماعيل وعلي كولو وشفيع بابي سوزي وبروار وأريجان. وبالتايبت ام سپاسیا ستونا في پروگرام دکن هرتم او جی بمرا حاضر دبو وک میوانا خلقه لی او ستونا پروگرامی بو از تخوازم وینا حاضر بینم. اكيد هلبت. داده ابو میوانا هرتم دخلکا دا حاضر دبو و بهتر ابو ستونا دخلکا دا بهتر یاگو تماشوان و خلق و ایگو متشوپاند او نا بهتر وانا دگو ام تخوازن داده هرتمید خلقا بدر کوي وجد نظام شما كيف خلقيش ترى دهات دادي قربانات تدبير ربي دادي قربانات تدبير صح یاده براستی پروگرام بهتر زنگین بو بهبونا کسکی وک دادش برگو پروگرام ویرنگی زنگین دبن بهبونا کالا پیرما و کسن گو تمن مزن بن هروها ام سپاسیا معلومات خودکن گو پشتا مگرتن دگاون می پیشیدا و هروها ام سپاسیا میوان خلقا دکن و بتایبت حوالکی مای هجا گو گلکی کدای برهبو بنافع دلخواز لبندا تیما هنر بن د پروگرامک نودا دم باش سودا 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 سبرم هورس بيبون تسكال كريم سودا 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 سبرم هورس بيبون تسكال كريم درد عشقي